samu ya undwete ukumya na ngatha nisyaku Yesu mwanene wa muno maundu manene wambika maundu masiyo nyangwana ukumya na ngaya nisyaku Yesu tai wa muno. Nililikane binda ibitu motatwa na ilingi mbingi sakunia thayu wakwenye na ngewe kutulika ngonga vinga na kuvoya muno kwetela ngai na umisyo indi Yesu wakwa ndukomani kwandu wa thayu wakwenye unzwani ya moseo thayu wakwa wimokoni maku ukumya uni waku Yesu wakwa nenebwa tata. Na kutha yuni wakwa ngona uniko munene na ngona bena gitumi cha kwikala kithembe yoni nitwete na ngoya kwenye Yesu kutambanya naku wakia kithembe yo Yesu kuma mwana yuni wakwa nikala kithembe yoni cha kunundu mwabe na uniko nituwa kithembe yoni mwiya inundu mwabe na uniko umisende mubea udhaithi wa wana beba na kukilia sitwa ya kunundu wa meko makungai kutaya Yesu kukadha nundu wa yungi taku mawango makuni na mina tata umbisilia ya maundu masio Yesu wakwa nisavya kithembe ochakwa na kutautayo Yesu nguthaithe Yesu ngutaye wikwatyo wakwa Yesu wakwa Yesu ndikautia wibitho wakwa Yesu ndikautia debye mwiyai ona mabinda maliuke mwa ndikautia dongoesya matambia makwa Yesu siyanisya kunundu wabena wikwatyo wakwa Yesu ndikautia wibitho wakwa Yesu ndikautia debya mwiyai ona mabinda maliuke mwa ndikautia dongoesya matambia makwa Yesu siyanisya